Elena, ne mogu vjerovati da si se vratila. Niti ja. Toliko sam bila u Amailiji da sam mislila da više neću izaći. Ali evo me. Baš čudno je, noge mi tlo diraju, jer nisam ja dugo već svraćala tu. Ponovo sad mogu vidjeti ja, san ostvaren svoj, slobodna. A sad sam ja tu, pa ću spasiti stvar, pa morat će otić ta vještica zla i nestaće tame i svanut će dan na borbu. Ja pripravna sam. Opet će bit Avalor. Ja čekala